Por día aos dous. Bueno, eu vou facer unhas preguntinhas. Comenzamos contigo, Peche. Bueno. ¿Estás preparado? A ver, ¿cómo se abordó por competir a tan alto nivel con un vehículo nuevo, además siendo el primero en las carreras? Bueno, un domingo para canto para máis ou menos un mes ou dous, non? Vai só. Un domingo salimos da misa, atopámonos ali, fomos a tomar ao lado roxo, así comentamos, ata ali a 2 semanas ou 3, non? Como que non? Empezamos a mirar os vehículos polos talleres, a ver os que había aquí barateiros. Finalmente decidimos por este que era un dos que mellor estaba, xa lembrades que este... Respecto ao que te dices, non creo que vai ser tanto nivel que vayamos a toparnos nas carreiras. Porque eu xa desde que non lle botaba a picada o seu da derecha máis a pura. Ali, tienes o chimpín, toco, eu iba con triciclo. Ali desde o río das Fronteiras estamos. Nestes tantos anos só tuve un pequeno problema. Botei fora ali na curva dos Polquillanos, xa estaba a moto. Era así, problema. Hombre, quando ustedes a portería de posto, vamos, usted pasa ni cualquiera, vai con moto, bueno. Joder, tamén se pasaba aquela desfrontita ali na de verde, pero aquela chicana que hai arriba. Deve con rimanente tella. Si yo ao meu veciño lle he visto que precisamente para a semana se nos vamos a ver as caras no 16º Rally de Liñares. Que por certo, enseñarei ao Codortal, un montario inteiro, se non a cousa que a notar. Ali cara, si, ali. Tiña ali unha casa, non sei que era de seguinte, era que era. Ali se que notar ali. Temos un 69. Bueno, saímos detrás de botón, para ali, gracias, Bueno, por moita sorte. Ahora imos a facer unhas preguntiñas para o teu compañero. Por favor, Mali. Cantos rallies tedes pensado correr? Bueno, en principio todos. Sempre que os patrocinadores nos sigan apoiando como todo agora, porque sen eles este proxecto non sería posible. Bueno, xa que estás aquí, deixame facer un patrocinio. Bueno, como podedes ver, o noso vehículo aquí a izquierda, pompas fúnebres marcha acá, que se nos matamos e nos pasamos a cierra de todo. Non temos problema. Despois aquí a van de esta, carnicería Guillermo, e bastante vacío, o resto buenísimo, porque luego as bicicletas... E bueno, con os chupitos Guillermo, un viño novo do ano que un tipo ten unha maravilla. E bueno, o noso principal colaborador é o Club Netis. Eu non sei, os autos pasan por ali, está así de coches, os hombres deben de ver ali un matiz, porque non me explico como é tantos coches. Abren as 4, por certo. Llegan aquí ustedes el número de teléfono, el 833-343-154, para el que quiera ir a... Ya saben. Allí calle bastante. Bueno, ya dije todo lo que para grandes patrocinadores, bueno, lo estaremos por la Copa Driver. Todavía no me preguntes eso antes, pero... Eu penso que podemos estar aí arriba, o coche é uma maravilha, Pero bueno, hai pilotos jóvenes que venen pisando forte con vehículos moi potentes. Bueno, unha cousa está clara. Nós, aos nosos seguidores, xa dixemos, vamos dar a fondo hasta que estope. Isto está claro. Hasta que xa con pistón xa de bioma. Incluir hasta o que vea. Isto está claro. Pois moita sorte e a ver se nos vemos aí arriba. Bueno, ahora vamos a facer unha demostración co vehículo para ver que tal son e todas as cousas. Protección ante todo. Por favor,
non vezi? Che parte? Non mi stavo dando un po' piccolo in cartella, no? Vai, ma se non vamo, no? Usa uno come dire